Uba Nathaniel Osbert Ramai ubalong udukot Jong Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC haka laipoi terunai tong arajar alpun rio ulapa daga city show president Jong MPCC ban penbenaya ke jingi enok kam Jong U na kaseng Congress. Haka city uba Nathaniel ulaong boleh syamya kani ke rai hadian ke jing perkat bat daga mensiam ke bas ngokia bat benram bakala long ke buram ke bakrau yu ban yadan benta haka Congress bat ban syakri ringkat bat ki noilam ki dikot ki badan ke jo ke jing temu na ke benta ke bahaka miat Jong ki pajba Henry ulaong namar ke jingkit kli haka yen ke sam bat ki jing e shimet ki badan kam ya ke jing IT lut Jong U haka ni ke por kumta umla syu ban pendap hok ye ki kamram kum udkot ke parti. Haka juga por uba Nathaniel ulapen pau ya ke jing sngongo ke bakrau ya ke jing alam Jong Congress ke bala AU ya ke tiket panyakon ya ke election MDC syaki HDC House 6 araja arpusan na nong spong Sohïong constituency. Ula airu ke jing ro ba ke jing sngongo ya ki dekon ya ki nong kersan bat ki nong trai ke seng haka tega constituency ki bala ya ke jing kersan ke bapura haka por ba udan bat ke seng. Haka bakut Nathaniel ulapa ke kitbok kit riang cek ke Congress bat yakin noi alam jongka da ke bapenduai ba ke seng ke nayai tresh dom na ke benta ke bahaka miat Jong ki paj ba ke jella. Kumpan sukro ba uba Nathaniel ude Khun Jong-MLA Barim ke Sohïong uba HDR Lyngdoh bam kuai hadwa rublei. Ubla bat ika kam menteri kam po yeng ke sorkar jella haka por ke sorkar Congress. Habatin pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya